waiata, he hīkoi, hei whakanui i Te Wiki o Te Reo Māori. Today we celebrate 50 years of Māori Language Week. Kei te āhua a wangawanga, like, ko te tūmana ko e haere mai ana ngā tāngata maha, engari, e tatari ana. Yeah, he harikoa, kei te harikoa ngā tāngata pai ki te kite ngā tamariki. Nā Tarryn Ryan no Kōrero ki Ōtautahi I whakarite I tēnei hīkoi mo Te Reo Māori. Hei āpiti ki ona kaupapa mo Te Wiki nei, a neke atu I te kotahirau tāngata I tai atu. Ko tēnei te reo rangatira o te wāhi, o te whenua. Ko tēnei wiki me whakanui te reo Māori. He pārekereka mō ngā tamariki, mō ngā rangatahi, mō ngā tangata katoa. No te tau 1974 I tukuna te pētihana reo Māori ki te whare pāremata. Hei whakahihiko I te wiki o te reo Māori I te tau 1975. Ko tā te kai hautu o te taurawhiri o te reo Māori a ngā hiwi Apanui Bā, he motu hake te reo Māori I enei rangi tonu. Pērā tonu I te whakatakotoranga o te pētihana o tētahi wāhanga nui o te Reo Māori Society he Pākehā, ehara I te Māori. Ko te nui o ngā kaya o ngā akonga I tēnei rā, he Pākehā. Engari ko te mea nui kia mātou tonu, kia nui ake ngā Māori e ako ana I te reo. I te mea hoki no tātou te reo. Heoi, ehara tēnei wiki mō ngai Māori anake. E ai ki te ripoata mō te reo Māori nā te taurawhiri I te reo Māori. Neke atu I te 74 o ngai tauiwi e ngā kau nui ana ki te reo Māori. Pēnei I a Stephen Park me tōna tira a Asians for Tino Rangatiratanga e hāpai ana I te kaupapa nei. I think a hīkoi like this is so wonderful because we're seeing here so many different, we're seeing lots of different generations. The reo has been so hard fought for and there's been a lot of, stuff that sort of denigrates it in the politics that we're seeing, but it's such a treasure to be able to have more languages and more perspectives in the world. We are here today to celebrate the beautiful reo that we're really fighting for at the moment to make sure that we are recognised and that we are heard and that our reo is worth fighting for. E ono te kau te pakeke o Pat Scott, a ko putaia I te whare koroheke kia tautoko I te hīkoi. Well, it's good to see the number of Pākehā. Well, you can't say whether people are Pākehā on what whakapapa they have, but we are all in this together. It's our language, it's not. Te Reo Māori is what it means to live in Aotearoa. Ko iara e rongo whakairi ake ki runga tuturu whakamānawa kia tīna. Haumie huie. Taiki. Ka ora tonu ko te reo Māori ki Ōtautahi mua ke tonu atu. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News. Kōrero tia te reo I ngā wakato.